Dobro jutro, dobrodošli u Uranak. U naredna 4 sata, evo o čemu pričam. Kad je reč o parama, onda pratimo šta se dešava u Americi, pa razmišljamo, eto, za par meseci stići će to i kod nas. Američka centralna banka snizila je juče kamatnu stopu za 0,5%. Federalne rezerve su spustile ključnu kamatnu stopu na vrednost u rasponu od 4,75 do 5%. Referentne kamatne stope podržalo je 11 članova federalnih rezervi. Naslovna strana današnje politike, dakle, ono o čemu priča ceo svet već skoro 48 sati od kada se desio prvi napad pejđerima, kako ga zovu u svetskim medijima. Pejđer je upotrebljeni kao mini bombe, to je centralna tema današnje politike i današnja politika prenosi deo intervjua predsjednika Srbije koji je juče dao za televiziju Pink. Oni su izvukli ovu izjavu: branit ćemo u Njujorku naš narod na Kosovu. Tranzicija, održana Blic TV debata o rudarstvu u Srbiji. Dakle, moguća je ta tranzicija ako se slušaju znanje i struka. To je kaznu Sergeju 60 dana zatvora. O tome piše danas Alo. Sada, da li ćemo mi uspeti da se vratimo na Briselski sporazum, što mislim da je suštinska tema, i kada pogledate te zahteve koji su, da kažem, sa srpske strane, oni praktično... Ajde, kad smo krenuli od ove teme, da onda kažemo i da taj današnji radni sastanak lidera Zapadnog Balkana... Nakon one agresije, to je bio epilog toga. Dakle, u našoj agendi mi to želimo, to je naš izbor. Apsolutno, ali hoću da dodam na ovo. Kad kažete, ja tu očekujem da Srbija bude pozitivno ocenjena i da... Nema problem sa tim da nema pravo. Imamo neke opipljive benefite od te Evropske unije. Da, volimo da idemo, da putujemo, ali evo sad nam uvode i neke takse. Da, ali kad kažemo jedinstveno tržište, da se pretvore u prave informacije za nekoga ko nećete kopati. Ogroman je, svakako je tema. To je problem što, evo sad vi sa vašim ne samo profesionalnim i advokatskim iskustvom, nego i političkim iskustvom. I da pronađemo mehanizme institucionalne kroz saradnju s njima da to... Imam ja jedan predlog za donošenje jednog novog. Kad je maltene sve gotovo, mi sada, kaže jedan moj sagovornik ovde, kaže, znate šta, evo sve, ne razumem se u litijum, ne znam ništa o litijumu i još se neću da razmišljam na tu temu jer želim da živim u Sergij Trifunović. Juče je bio tema svih tema, dakle, ajmo sa pravnog aspekta. Litijum je zanimljivija tema. Pričati nekako, mislim da smo... 2 godine ima još. Pa da, i mislim da smo tek na početku nečega što je trebalo da se dešava pre možda već 5 godina u Srbiji, ali pravo da vam kažem, pre 5 godina